chua pun ko da sakejak pun kun mo a kuwi kada wo yo bi thli ki chuki kada wo yo bi duna ki pa yo ngari jantia wo poi chaka san paus da me golden jubilee pan xiao si ka man sien yonga ida woro ka jo mi ken tien to sau pher ki bi gun perlok wada bun ri kisen phalang jo padam kam yo phulom mo kesil wo jot ke jai bru yong i wo ki khna khro chai lam bak lagi hagi tuan i perlok yo wi armut ye chnai ken won sen phalang kerpa bi khna khno yo rilom jantia kham tam ni ko juai ko dei plat san chin yo ko JSU om yo dei di pakat chnong de ki po chnong de ki po skor yo ko juai ki wa wan jan ke JSU pa ku bo chi pi wo ro ki khna khonro ke JSU da masan paus dan wo da sai chi bunut ki no yelam Haduk UMP, haduk ki MLA, haduk ki CM, haduk ki DC, haduk ki DSP da MG. Wam ong nga sorong na JSU pun mi kita ginoilam hapo ka Poltex hapo ginoilam sorkar hanray nga ong ipi. Ke JSU ka wakat ni ka body kat ni man ke JSU ka waklan man ngule ke JSU yu ong gawi kentin yung pare ong ni institution kani kate university ka skurba ipi uhika ipi ka discipline yung pi wa kamjo ukre remata gari go jai pru yung i so bas nok tilang ke JSU hampat gibi gilok namanta ka vested self interest yung ki permit ki jar kate ka sen tu ong ki khulom wa ki sil yo lai ki kelen ki thao namanta ka jakpo yung ki ham so pher naba ka parthai yo ka JSU kre ka namanta gari go jai pru yung i so kman khnai pi ni ko por ang ki perlok na tay pa mo kan ro ki wa da em talang u le percaya ko sorkar yo udam gi ka tay ko wa umwat hai tai wa to ko wi ka benta ko wa region kia man ko pau nam ka tourism lang ba ko wa umwat kini to ki mat ka JSU da kre hadok ki yuang na do ki dong na bo ki chnong hadok ki district hadok ki state level kamjo le hadok ka national level yuang ipi